Dragi moji gledalci, evo nas na još jednom bogougodnom sabranju da pročitamo i nastavimo sa čitanjem žitija posvećenog našem voljenom ocu, Svetome Savi. A uz to čujte veliko milosrđe njegovo i bogato davanje sa milošću. U Svetoj Gori ima manastir svetih apostola koji se zove Karakal. Ovi napadoše noću morski razbojnici i opljačkaše, a igumana i brati svezavši u svoje lađe odvedoše i sve manastirsko zaplenivši sa sobom odnesoše. Pošto su mučeni i nisu imali ništa da dadu za otkup, dovezavši ih u Lavru, prodavahu ih kao stoku za klanje i pitahu da li će koga od klanja iskupiti. Kako ih je bilo mnogo, niko ih nije mogao sve iskupiti, a razbojnici govorahu, ili će se sve zaklati, ili neka sve otkupe. I svi sa igumanom utvrdiše da predadu manastir, da svim imanjem Lavranima i da se od nečovečne smrti klanja izbave. Lavrani, isprava neumoljivi, na to zbog nesvitosti sve ih iskupiše i uzevši manastir sa svim naseljem pokoriše pod svoj manastir. A oni izgrani sa igumanom, pribegavši ka Svetome kao pristaništu sviju, zamoliše da dobiju milost, ispričaše sve što se dogodilo s njima. A ovaj bogoljubac, ne mogući slušati što se dogodilo s njima, mnogim suzama rastuži se, jer tako beše od blaga i bezlobna srca svagda obuzet i obliven suzama. Odmah radosne duše ispuni njihove molbe, manastir sa svakim dostojanjem iskupivši, useli u njega izgnane igumana sa bratijom. I ne samo ovo, nego i potrebno manastiru i razoreno nazidavaši, obeća da će se do kraja života brinuti za njih. Ima i drugi manastir svetih 40 mučenika u mestu koje se zove Ksiropotam. Kada i ovaj od istih razbojnika zapustio i sklonio se s konačnom padu, dođe iguman s bratim i ovoga manastira sa Svetome, tražeći ruku pomoći i milostinje, govoreći da će zbog siromaštva otići sa toga mesta. A ovaj, Bogom bogati darovalac, učini za njih milosrđe, dade pomoć siromaštvu i otkupi založena manastirska imanja i razoreno utvrdivši, pa i crkvu oslikavši i ukrasivši svakim blagolepijem, nazva se Ktitorom. Manastir koji se zove Filotej, počezirati neki bogoljubivi čovjeka nije mogao dovršiti ga zbog nedostatka sredstava. I on, kao i svi, dođe ka Svetome i njega, uvodeći kao Ktitora, zamoli za pomoć da ga dovrši, a Sveti, smirujući se smernošću, vesele duše i svome i ovome bogato dade potrebno za dovršenje. Kako je ovo važno, da budemo humani ukoliko i mogućnosti, da pomažemo jedni drugima, da činimo dobro, da mislimo dobro, da imamo časne i poštene namere jedni prema drugima, da ne zavidimo, da se ne gordimo, da se ne osjećamo onako kako nam savjetuje naš Gospod da ne činimo i da se ne osjećamo. Da činimo dobra djela, jer uistinu je naš patrijarh Pavle upravo kada kaže da će nam biti dobro tek onda kada mi budemo bolji. Zato vas, dragi moji gledalci, pozivam da pomognemo sa naše strane, koliko je ko u mogućnosti, uplatom na donji račun u opisu, manastirima, crkvama i bolnima za izlječenje, a također i u jednoj humanoj misiji za čuvanje, negovanje
i stvaranje kvalitetnih dela sa trajnom vrijednošću. Puno zdravlja, mira i ljubavi. Od Boga svima nama želim. Do sljedećeg sabranja pozdravlja vas vaša Marina. Svako dobro.